parking ambulante pod vodom. Ne može se ni prići. I jedino u čizmama možeš ući. Evo ga i podrume ušla voda. Kumaš? Podvec pod vodom. Dalje se ne može. Evo nas put za Ćirće. Nemoguće proći, voda poplavila već. Vidimo ljudi spostale vreće. Katastrofa. I voda je već do pola Čizama. Ovo nikad nije bilo ovako.
došlo do puta. Ovako nastavi i će zatvoreno ovo. Evo ovo je s vikend, samo ne može prići. Evo nas u zaseoku Bukovca, gdje je snimljena rijeka divlja. Sreća, ovdje su njive pa nema štete, a voda je podivlja, stari most. Pitanje trenutka kad će godiniti. Evo sad imam prema Podgracma. Imamo ovdje jedan kamp koji je pod vodom. Vidjela se Bukovca. Učini čuda. Samo tu u blizini. Pogledajte zašto kako slijevan ispred. Na rijeci Bukovcu. Evo nas s Pančma,
I panjci pod vodom, pogledajte, voda je došla do mosta. Pogledajte, rupu u mostu. Evo nas rijeka Vrbaška, put za Baraje, Grbavce. Vrbaška je bila izlila preko mosta, čak išla jutros. Sad se malo povukla, ali je katastrofa. Pogledajte. Rijeka Vrbaška. Rijeka Trnova prati ostale rijeke. Skretanje na Trnovu. A mi idemo dalje prema Mrakovcu. Evo nas ovdje zatvoren put za Mrakovcu. Tabla Gornji Podgrac. I dalje se ne može. Jer rijeka Vrbaška divlja. Evo nas prije 400 km, put zatvoren, odron, a rijeka Vrbaška je došla skroz do puta. Nevjerovatno kojom brzinom teče kutuju. Ne vjerujem da to snimak može prenijeti. Pogledajte. Dalje se ne može. Evo nas ovdje, pogledajte. Vrbaška izlila. Skroz je bila tamo do njih drva, a se povukla. Evo ga i ovdje, isto se povukla, bila je do pola voćnjaka. Evo dok je bila do puta skroz, ali se povukla. Evo nas Snježevci. Vrbaška divlja. Ovo su bili neki bučni potok ulijeva. Gore lugarnica. Idemo dalje. Evo nas, idemo vidjeti u Trnovu kako je stanje.
Trnova prati ostale rijeke. Divlja, ali manje mobilna. Za kraj malo snimamo još po putu vode. Ako bude kakvih promjena, obavještavat ću vas u novim videima. To bilo to za ovaj video. Hvala što ste gledali, lajkujte i pretplatite se na kanal i vidimo se u novom videu. Ćao!